le zanin chu subject poi mo em mei Mizoram le nam political history a reng tu Mizoram boy le I nimina pisakot Mizo pisakot be som thum pakwana Mizoram puma kan lom ma chen kan lom vaklava khami chan chin kha van thir zau pui chu ko tum do ni khuswan singa sardar ji ziak tulari na se thin do lakin zanena chuan kan frank la zol do na party ru omlawa ko han ru omlawa chuan Mizo Christian Indian tribal Mizo Christian tribal angin sela bolanga khuswan singan sardar ji ziak tu khuswan singa seng do lakin aga article pianga khan Hindustan Times vel as like last weekly devel as like in college ka laya je kadu thina chu eng topic pos sela asira khan khuswan singa ti baga with malice towards none and all at the day with malice towards none and all chum je chu mi zong mi tuma deu so big tan big lo mo nei lawa ti athu puezer le ka sedan zerin deu so lo pok nei chung lo ti nani chu wangin zanena hian tu ten nge eng tin nge min lo ngang I an lo huang em hualong ti lam pang nge to don lawa kan se du lai tak zo garo chu Mizoram goi chan kan se nga chuta Mizoram boy zo a kum som nei independent war of Mizoram mo 20 years independent war of Mizoram te moi ta kan se chu a lo top dan kan se nga churam chun engei kan sirang ti lai ta kan se don a rei deuh mai thea I zanin chuan milongai tu ten coin milo ngai thak luk sak ka du a chuan kan se zok to a chuan kan se du che hei le ka bu hi Mizoram political history mo 1890 to 2023 pu lal auding a je hi kan che zok bok ngan kina ram chang huna ti kan se du a chuan Mizo kan ni nangin Mizo te pathianin karulu taka ke ma thin nung taka hi chuan Mizo te hi ani na taka chuan pathianin India rama tribal ni satle turim siam lo bani he chang kang de ni tur chu min siam ni ti ka ngai dan ni ya chu mi zong to po chu ka se ve thina mar tu na he kan ti chu nu yenin Mizoram le nam ve na chau tula ka lo pa ve tula experience ka lo ne ve tula chuta chuan zanin chuan Mizo pa dik tak khre da changte Mizo Christian tribal kan senga han pain tu party ma tu ko han ma tu mi mal ma rulu tin kan tum lawa amara chu hemi kan ram boy kan ti Mizoram boy le chu mi den chana Indian ne na peace accord MNF le Mizoram Sarkar tripartite accord anti mo MNF ati boy tu ati boy chu Mizoram Sarkar le India Sarkar ni ta khang pathum tena remna Mizo peace accord anti June somthum sang has ko sumret paruka an sign kha sir cheng bok don ni chu wangin khoi mi lo ngai thak dan kha luk tak le neutral tak mi ngai thak ka duwa hi kan ram le nam future tan ngani mangai takin duat takin kan ram le nam hi thlai te big takin ke ni ai no pang zok thlai zok hre cheng lo zok tan Mizoram boin hre cheng lo wa phi sakodin nge a hlut lo na te po kan thelawa chu kan kum ting kan lom chho ver ngoda bai som thum po ko na kan lom to chu eng tin nge kan man rang khai nge kan thap peng ti kan sei do na ni ke ma ngai da liu ve kan ya tu na le kha bu kan ti lan zok ka cher chuak zok nga chumi ero chu ajiak tu le ajiak tu na adron da chu da na ya ajiak tu hi he le kha bu kan ti lan zok ka Mizoram political history si lal auding a je hi nimin me ka hmu nia chuan kan en thok khan ka du ang styling je kin ka hria tin a je dan he chang ka nga chu wang ke niang chiar frat baklo
มาเสถิลระเวดูสิตอนชวนอตกติวตัวเบี้ยวอาเซียตัวป้าป่วยสันนิคันกับเบี้ยกับผู้ไม่เล็กขบัวเรียกช่างคดีกับเชียร์ชกโดนนะยูทูบอัพโหลดกับทุ่มไปเอ็มกับที่ไปเลยเว้ยประเทศอิเชียดูพอจนฉลามตินเล็กขบัวกันเสียมต่อชวนพับลิกกับเชียร์เซกันเจ้าถึงบริเวณเชียร์เซกันดูตินนั่นนี่ไปตัวชวนนั้นพลังจินเลยนั่นเราเชียร์ลุ้นรอเตนี่ชวนนั้นเล็กขบัวปันเตนี่มาเสร็จละยังไงกันช่วยยกตัวจูปุยหมดเลยเอ็มเนฟลงเสียมดันเต้เอ็มเนฟเขาขันอินดิเพนเดนต์ส่วนแรงเอ็มตีแต่กันเราเสียชดนะจู่กันเสียล็อกพูดอย่างนี้อ่ะ Going to Mizoram political history 1890 atanga 2023 kheng zora ziana awma ajek tu hipu silal auding hania oran zia chanpo in celebration of the 75th year of Indian independence Azadi ka Amrit Mahotsav and in expectation of the Mizo people being always faithful citizens of India I dedicate this book aran tikera heyen karorwa asoing halachu ajek tu pa pusila lauding hian Mizo te hi India rama khwale tuicha faithful citizen ni turin mindu ani hemile khabu hi karon manna chan chu MNF lowin siam dan le MNF te hian ale khabu zia tang hian independent Mizoram independent lo sual rengam ti kha kan enchin don ani chu kan chiang awai nga chiar don lo ka chiar zoro nga lukdem mi long atla sak don yo helai phek zani sumthung pathum na a hian azia ka kan huwa Mizo National Front MNF adin ma abe bomathini kum sang hazukwa sumwa pakwa Mizoram mau atama mau chu ara vak mea saju alo tama chu chuan maktak main bu seng hun tran to le seng mek nan chuan saju in zang khathila bu chu ase zo ta mea kum sang hazukwa sumruk chu tram kumber chu anita Mizo District Council chuan Assam State a tram ta chan chuanan bu fire supply turin angena abatal emo engamo tikong tala ngai tu turin anorna samaya Assam State sarkar la chuan duangin Lusa Hills chu an pui theilo du silo an ti tarai photane heta nunglama hian phek jan hi samthum pangana hian he hun rem changa pu di hun len chu kanin hu renga ve khachu ka zon le ta roi mea ani chuan thil soi nuam ani lo ta hen ajek tu pa hian pu di hun nun lian hi pulal denga chanchin azotani engwanga pulal denga kha Mizo District Council atanga bange ni banan ni dan kha zotani ta chon ajek tu pa hian pudi nun lian chu kanin hureng renga ve khachu ka zon le ta roi mea mea ani chuan thil soi nuam ani lawa heti ang hi ka hret dan chuni District Council Hall kan nei chathei thalo hlea asam atanga puina kandonga pusap ronga chuan hei hi asak dan tur le a design le estimate roman la kalau envel ang ti chuan nang chu supervisor tangin isadonia atia tangan hret tur chu pulal de ngai khati lai khan District Council Mizo District Council a khan ke ceremony engamani devina thokveni chuta chuan ta hen mak rang tak chu an hol sak tur kha estimate ti vel le plan vel kha design vel kha siam turin puchau sar pusap rong hen atil tat mea tunlaya kan supervisor departmental worker supervisor ang hen thokngal don ye ti bokani ahan sata ma se asak zo ma chuan poisaina dailo atitam mai sia chuti adailo tak mai dei tura I ruam man midang point dei ngei tura kan ngai ania I dailo na chu I rul tur ani mai lom atia ani chuan ka rul thei long adailo ani mai ka rul na tur omlo atisia chuta tang chuan ani hmuthiam lawa abang ta ani heta henaron soichin emema chu pucho sap rong le pul deng kha ani hmuthiam lawani heta ajek to paina soidan le ngene azo pa pu dim nun lena soidan chuan I khami hall tur mo ngai kan tiang ngene kan ti kha council hall sakna tur kha pu
laldeang kha supervisor ngana thoka a design nga estimate nga chutiang a design le estimate chu a chengza chu soilaba chutiang za chu na dayang tin a submit ve ni om takania mase a sakhan paisa kha dei talo mai si kha ani khathiam talaba pucho saprong khan a dayang itia kan peto che a chu box kan pek bel the to lo che isa zo ngai turani sak zol ngai ni a paisa na dei to lo pon nangma paisa mang mai turani tiangin a lo tiani chu wan hela yin kan soi du chu tun la ya kan sarkar at po hen supervisor kan ting te work manager te tama kan nga treba chu pul de nga to hun lai hem Mizo district council hun lai chun supervisor mo purna anda mi ni na langani chuan karul thei lawang pul de nga chuan karul thei lawang adei lo ani mai karul na tur om lo atisia chu ta tang chuan an huthiam lawa abang ta ni anin kar thil hi midang te kan tel ve na chi po ani lo chu ta tang chuan pulal dengan district council poisa eiru tile pusa brongan abanti te thu leng mak pui alo leng ta a thenin pu ronga an thiam lowa a thenin pu deng an thiam lowa thubel cha nge anin hnial na an se nge ni pu deng a hian sab ronga I chut heng chu kala lei reng ang ti te alo ri te zela ni ti min shila teni hatan kan sela du chu khatiani ning lawa khanin bang me ro chuti khatian ti me the bo ro kan nom to lo ni pucho sabronga kha CEM chief executive member district council of tu pa ber kha ani awangin an hu fu talawa chuan maro chu khatiani bandona angane pu hanin chin fel the si lo lai khan pu de nga hian ila sheve khopang I chu ei khem chu kala le bo ve don ni tiani chu wa mi tam takan so chin dan chuan pulal de nga kha a movement MNF movement lo chote club chobor vel tang to khan Mizo district council khan CM nivea poisa bronga laka hanin so of ve han rabe kol vel han ngani han pubalak vel te kha adu ve de anga soi no ma kan thelawa he hi le khabu tanga kangai dan ni lavin le khabu je koron che choni chuan hela hena ziek le Mizo national front din ani atia kum sangas go som ruk pakhat October ni somni pariat irini zana hetilam ngai to deu in mukhom chuan pul denga ina kalkhomin andin ta chulai kalkhom te chu atini pu her mana pulal denga pu ero nuna pu kai leng chunga pulai ro kunga pu arvan loma pu zo to na le pu vanal lena tenia hemi andin zan hian an pol ni na chu hetiang hi ani pulal denga chairman a pu arvan loma secretary general an ruata tin JF manlian hi anu dewa vice president tan somlut le bokati je kane tin helama hian phek le lam kan chet kan chuan anan ti khom nang nangam pol ming turte angkal phung turte an agenda kan tiang pol agenda tur mo thil tumte anan soi khom le tani pol thil tum anan soi tan le ta pulai ro ku chuan pe hel om ni ne lovin independence kan ti train don lo mi atia pudenga chuan chuti tong lo do chuan thang kan sang hui te khan self determination anti thin ani lom ni antia ti chuan pol thil tuma emsin objective wa chuan self determination ti chu minita chuan pu ero hun chun ajek tani helai poi mo em kan thiam tur chu self determination ti je chu ma ni ro in rel na ti na ni ta chu atong dang la chuan independent tinani tani helai hian in mitam takina pulal denga kini pona kini te pokhania uluk taka side ne lo party side ne lo zircheng chuan pulal denga khan Mizoram independent kha a fight tak lawa chuan independent Mizoram independent ti da pokha lo khrekhal ni na hre theya a fight ber le khala mi movement sem chober chu pucho sa pro nga chunga mi mal taka ngai ni phubalak han in so of ka du wangnin alanga kan shelawa kan la piang velo kini pe kini po kan la piang ban lawa chu hei hi hele khabu tanga je kan ta ni chuan an thu the dar na ber chu pulal denga khabe athia pulal denga ti kha an source of information ve ber ni atin puar van loma chanchin bu zelana chanchin bu chu an de ber thini independent tumin district council in khan an chu ve ngal lai interesting lai chu ani hnial nei changkang ni kan che chole lokam district council in khan voi thum na chu February ni som ni 1962 nei ani dona pulal denga chuan pusi herman hne na
district council in than hi kan party ming hian kan chu ve tura ngai la tin asaya pu herman la chuan india mi kan ni lo mizoram mizo te ta ti tu te chu ve tur em mi kan ni ang nomination paper india khole tui kani tia jek ngai om sia tin changa ani chuan demok pul de nga chuan democracy rama chuan ram hi mi pui ta ania mi pui o hilal bera chumi kan nei thainan chuan in khanna chu hi angai ni tin achanga heta hian pui mo lem em chu hemi lai tang to hian critical dewa ngai to chuan pulal de nga hian india mi kan nia india ram hnuaya india ram israel boldanin india constitution hnuaya election kan chu ve turani athia pu her mana hian india kan ni lo kan ti chuan kan chu turani lo ni election apokan tal ve turani lo india election kha mizoram anga chuan ompo kan phal turani lo ati nang zo kani chu wa hin pal de ngi hi atira tangin aduap deuh ni na langani tin changa in khan na atang a indian nuaya in tulusa chung hi chuan han be chiam maila lungphur theng tlang hel soi ang main angaya kan kol mai tur ani ang ati ni chuan mi dar ni mel kan dan la yan chu in khan na tang hi chuan han be chiam maila mizo union nen kan dang lan no am chung lawang tin an soi le a pude nga chuan ingai dan om thei tak pakhat chu ani ngei meya pol atangin kan ding pol angin kan ding to a pol du darang sela kalchu atha berang ativeleta kan hetur chu pulal deng he khacheng tena an seidan chuan mi fing em ne mi atong pong hnil top lova eng idea po hin nei sela minan hnil point a soya so to ba pechon an hnil tu te kha angai to chuak tu amoti tur khobin pulal deng khan idea kha mi te idea ngin athan thiam te ni ti kha kan soidu ni le tuna khan mizoram political history pu silat audinga ji atang kha ron cher chuak nuala chu kon soi zau velok dun lai chu 1959 khan amma chuan mizoram kha mizo district kanya assam noya district kani vermo ta mizo district chuan mau aron tam kha sazulo puanga kan lo drama mautam tram kum kha 1916 ni tan khati level khan kha kan sweat om khanin pulal deng kha sipai bang nin mizoram district council khan na thok pe ni chuan khame alodin chona khame borvel boruak ngani asamina kan du thala bu fight impact lo tak lemin bu fight impact te po achet ema wang khan pulal deng te chen za ho kha ai mu khom chen ni om takani dikhan kan ram min ngai sak lo chiate india khole tu yang apo min ngai lo dan te an sei khan an in sei inge ni kan tiang lung chia mo lung nur ta ni adik renga adik khopa so na han ti so khan mizo ngai ni national famine front MNFF kha an din chawa kham ma dak po kan cultural society an ding to chuan ti thiam ho ram mai ho te han kal khom khanin e khami boruwa khai zol hun san thana khanai mu khom ve chen jaw ka chuan chuda chuanin an kal kha party ang dewa din khan du ve ta ni cultural society din kha party ang an din ta an party ming tur po kha an boini sa ve a moro chu khalaya umthen khat ho khanin le political party lo ni ve to ta ka bang khan mi te lunglen thejong tur khan mizo national front in da tani mizo national front lo pm ta a maloka famine front am wang khan khami ngai kan tiang mizorama bu fa kan don that lo te zual ko tu asam sarkar dor tu ho ramle nam mangai changkang de ho ngai dan pon e ho te hu zel khani mo front ta telawang khang ho khani mo tingai tu na khani ve ni changkang khop me kha khang mi pina min identify the dan to min ko dan usam toy te kan mo lama society mo party mo kan din chuan ta khan pul deng to khang kha ba thre tom khan an din chu ni amaro chu anan din chho khan i khati hun lai khan in i magdo mai chu aizol nula tang wal ho ni lawin tuna mzp kan seng de le khen thingtlang tang aizol ran chan sang wang ran ho khan em comment tu chin be de bokni se dan ni
chu na kal chhot zela kha independent pul de ngat kha ne na han committee le le pol ming te han se ya pol thil tum te an se khan independent kan ti tong to me don lo mi independent lo mi kan du ba khan la khan independent khan se ko te ni kan cher to ang khan alan danin an news lak ni ber pul de ngat ti le por man lo chen chin bu zalen khan ta ni chu ti chuan tu nang hian information technology thalawa pa hre de wina a se ya piang kha voi chho ta mai ni kan independent thei ni kha Tlak bar kan tar chuan vaireng te chuti khati mo thona lo thlok nga USA 7 free dimiram pui nga chuti khati anti chovel ni khovel thilai chun bo thlang do me chu kan ji nga hreber kha kan oi lo thei lo ba chum pul de nga kha experience te lo ne India spe de lo chang ve to lo wak zau ve to sia a thu so ya kha ai she wa khom hek lo thu so ya kha an bible rin ta me ni na lang ni chuan kha kan sukaran che so tong khan an zinga thang khat phei chuanin independent kan sol dor ni chuan mo independent kha chu an dan bu khan da che lawa amaro chu self determination an te self determination chu mani ro rin rel na ni tani India mo asam hoi ro rel lavin Mizo te chuan kan ram chunga chuan Mizoram chunga chuan mani ro kan rel tu ni ti idea khan ne ni chuan independent ti to pan du lai khan pul de nga chuan independent em chu dik lawang control u te pon ne ni self determination te lam te chauta ni ta tikhan lang cheng ta chu pulal de nga ber kha an thing tang ber kha mi vision nei tu ber kha khan independent kha chu phur tak chuan atilowa alo ti lo khalo nia chuan kan sei tong khan heta he ram boi chan chin te alo boi chaudan te pul de nga chan chin te jek tu tereng reng hian pulal de nga big hi arin omen pulal de nga khan khalti lai khan pucho sab rong ne na anin ti boy an ti mol pho to na wang khan pucho sab ronga ngai le an ti mol pho ve la shim te han ra khol ve shim adu awangin trong kam thiam na le khlai borok tram borok te ne na lo ngai ne borok ne lo zir em ko conducive em wang khan independent tur mizo chu independent tur kan chu den khateng ti kha political movement a khami borok kha amang nge nia mitam tak chuan an rin danin nge kan tiang pul de khan ram mai tak taka chu wang India ma tang independent khadu tak taka chu wangin pul de nga chu kan mnf unau to pan nge mnf a point se fo mai party ru ta no ma mnf ni to shim chuan mo tu pot ni se ka bo dang mnf lo chu ti theilo tiang chi kha an umani khan lai khan na sele zole ni chu ta chuan mnf ho movement kha an kal khan district council election te po kha chuven pudeng chu adu ma le ni awang chu movement kha an en khan district council khan chakve me the turin in ngai na ani ni ta hian thil interesting ma chu pulal de kha chuanin pu cho sab rong kha ra be ve shim pu blak ve shim du wan district council election khan chu ve sela khatinga boru ka that chho tak sia chuan MNF ho kha an chak be themenga ama kha CM turin ain da don lo theilawa chu wangin rang takin pucho so prong kha ngai kam tiang alu alan the don ai bela kha aben khak sak be don ni kha mu thiam ni na langa chu wangin a then te hobina ngoi te ka pu deng India la katang independent tum kan ne chu bang India election heta district council level well lo chu ve kha fulo ni chu bang Indian anga kan chu lo the lo na turania wa chu Indian election code of conduct manga election commission of India sarkar no ya in khan ta ka chu jelo ni ti po khan pul deng kha chung khatuna pu silal audinga de bu jelan dan khan in khan kha ati ve ta tamjok du dan ti ve le ta lo me ni ta chuanin nan hain thang ta nge ya an brin ang na lo chak lo ni chu ta chuan ka ngai tu na lo lang chu pul den khan trong kam thiam ma sela a tro kam thiam ma khan mizo mi pui te kha an tu lo ba mizo mi pui te khan asam sarkari nam le India sarkar poning chu ina an ngai tu lo an neglect lu tuk mo an ngai tu lo lu tuk an pa zu lu tuk ru na khan
independent kha andu ve tak tak ni chu wangin MNF khatia 1962 an han chaklem lo po kha mi pui tam so khan pul deng du da nga election kha chu ve andu lo ba India ra matanga chu andu tak tak ni Mizo mi pui khan ti kha ke chon ka ring me ya tingka ma ka su ka ti ra kran se tom khan tun tuma karan se hok te chu ke mangai dan point blank in my humble opinion mo point blank kan ya chu wangin pul deng kha mi pui kha a chiar sual ma la ni ka ti ni khatia kan ramdin hun district council nia asam hoya asam state me kanam lai kan ramdin hun shom lu tu ka kha mi pi khan shom ti be em ma hey ko se fo thina pu bol franga hi commentor venia sarchi bial MLA ani laya tuna mining engineer poi ning ngai to poi mi sir chok thai ka dia chu wain pu bol ram ka ti ti pui ve ho ni pon le khabu azep to ngai nam deu me pu bol ram ka so tan chung kha chu Pubol anile engtinge nang ni BCom pass to ho khanin le khathiam go university chunga BCom pass ho khanin engtinge pulal denga khan independent asoi khan a thei don lo ni ti kha inman lo mi matinge atira tang in real bel lo ko thini pubol ranga se ni slak lo me chu sheta nang po khalai vel khan vela ti level khan vela kini po go hoti tang kan howa silcha kan thlenga basin kan chuanga okay Masa sil char tanga ai zol ho no ko nga khan trak hunga te kan chuang thina ni ti khlai kan kong che je le a hnunga chuang phei ka chu mun phe hianin kong thlen heng kan mai ngai ni a hlap chong mo a hem cho ani chu wan pude nga na India la ka tanga independent asai kha oi lo chi ni lo ti chu wan Mizo mi pui khanin kan zom hu ga khami khati lai ram boi boro ka chon Mizo ini to pho chuan MNF izom lo mo MNF party ni lo mo poni sela MNF movement hi tu pui lo chuan Mizo dik tak in lo ning ti ru kha ngai dan kha mi pui han tu ve ta ni chu bang chuan pu de nga na ama ru wa chu ke chuan karin dan ka se bula pu de khan independent tum tak tak lo tum tak tak se chuan pakhat da independent agenda ada ngam tu ni apa ni na chuan district council election kha chu vet adu tu anilo chu bangin an ngai dan midang zo pudenga thopui te hole asangoi zon puite afatu puite homina ngai dan zo ka chuan Mizoram chu Mizo ta turani khoi mai kon chung aro rel turni lawa India election te me ju kom boycott turani India ram om turni lo ni tingai dang ka ai zo pa hausa hole te mela lom the thil chin chang thabe de ho chuan an ngai dani chu da chuan pul denga ka a fix tan mela a boy tan chu zim to tin om tan pul denga khan independent kha chu a chou lova a harsa ma se lo sei nge ni lo sei ti ve lak lo to sia mi tam takin an lo support in lo ring ve lak lo to sia a ngoi ru independent ji postpone le mengu ti hel tur khopin a kha cheng te chuan independent pon don zan mo ngani ni som ni pariat mars zan puro chinga thaktinga an committee na po khan pon lo le dan kha ngai ton in tini masa pon lo the ani lo tin por zamoin army chief telam pangkhanin kan signal kan ring the to lo wat postpone the to lo te an puang lo the to lawin akal thanin tini chu ta thak chuan han ngai to me kan pul deng ka shelo wa life income ka pu be man lo wa tu ngai ni background ko she lo wa amaro chu pul deng a chin an se khan an sen sei le tuna le khabu kan chir choten khan pul deng khan atum ber zo ku chu Mizoram India la katanga independent ni lovin pu cho sa brong la ka phubalak tum na khania masa chung kama thiam sia sei om angram thiam sia ka kan hriadang khan an news berin ma ne ber chu pu deng ti ti ani me ya ti kolat kan eng shil kol ve mu khom bereng ani ta chon lo thei lovin an puang ta ni independent khan March ni som ni pare jan lai mo March ni khat kola var lo ni chu thakthing tlang akhin tuna uram le ni pani uram le chu social welfare atanga officer pension khania kanu te na hen chung na ya kalfo ni pan se bethina ta chuanin pu an ho tu pa ber pu deng a khanin alo sei ve to si oi to si alo sei ne se ve to si thil ni thelo ko kha an ni thei
se mi to mi sia chu wa mi puina ma tang kan nor na ta ni chuan tuna atira tang kan se du chu atira idea nei tu a concept nei tu MNF movement concept nei tu pulal deng kha chuan independent atum lova amaro chu atho puite midang ho jong kha chuan ite deng opu deng a san pa ka juk dem na ni lamin midang ho jong kha chuan independent to ril ru an puni chu wang MNF kan ti movement a hian volunteers kan ti me kan no punlai chung khami MNA kan ti ho ram ne chok ho tele heta civil jinga te ponoma ram ne chok ve chelo supply lampang lo tu kan MNA ho mo army ho lo chong tur kan pe khang ho ko chon ngai to na song song kham in the near future eng ti phuna mo chon na kin lo ka chon Mizoram independent venga Indian kan ni don lova an tieni tu wang kha an dream sa ve ni an thisena khan me an tha ba man ve ni tu wang azui tu sipai ho tele mi overgrown political MPA ti ho mo khang ho te kha chu an dem ko ti lo ni ke pon kha thiam lu tu ko ni amor chu original concept nei tu pa ber khan independent hi alo tum lo ni hi ati kangai to ta ni awang chu an han ram mu chi an han tlan che hak an puang ve nge ya aizol te lung lei te champhai te khate an han ti kol vel ta ka khan an boi chho ta nak ma ka khan pul deng kha abo lo thei lo tam bo lo thei lo an ho tu pa te poni pang khan khate an kal chho khan ale kha thiam ho kan ti hei pu bor rang te ho punun moi te pulan moi te moi vice president khang ho khan an pulal deng kha an ring le choni alan ta ni awang chu he ta pu banal ngai ti te ka ngai tha photo a seidan chuan sang kha zukwa som ruk paruk mars di khata boi kha akum le borvel lo ka khan ruk sari ruk re ti vela khan I ingeni remna le mon na indian na sei tu khan pu banal ngai le chen tu ngam ka to lo kha pe ka chu an lo tir man de to ni chu silchar ko nan mana champul pu banal ngai po tingai overground na chiti khadin chotani khala detail ka kalu tu mani lo ba a boy chom nek ka a boy na sa leti po kon thria chuan ta khan tu kan sei tum lai ta ka chu a boy pulal denga MNF movement zui tu te kha kan nu le pa kan rol u te mo kan nu le pa te ho ka an dem om lo ka dem thot lo ko chun ka za lu to te ka sei pen kan ko ulen ne masa abum tu pa a kai hroi tu pa ber a chiang alo chiang kung lo pala ni ma ro chu kangai tu hian pulal deng na chiang kung lo de ba Mizoram le nam Mizo nationalism chiang kung lo de tum dan thal tuk lo wa alo tu ve si kha Mizoram le nam tan chun mo som na ni vele thosi ni mana po ka sei to a anti ti na pulal deng kha a phakara alo zek zok reva zek zok ro lo se fizo te ang mo na ga hel ho tu pa te ang chuni se chonin kan noi chho view don ti na ni amor chu pulal deng khanin he ta pu cho sap ronga ra be a han overtake a han vawela han tivel kha adu na le atum na thuk tak lo thuk ong de wa soikara thuk lo de he ta yama political career ngai tua kal atum kha Mizoram le nam pum tan chon afu ve reu da nam thu ni chis kan sei du lai ta ka chu pu denga khan lo ti tak sela independent kha lo sol tak sa chu ani surrender don lo ni MNF blaminan sei mi puite lampang te ko frante NGO frang te weme zilai poltina I inga kan tiang annor na vangar overground kan ni anti ka chu in soi moina ka mai ka chu wangin khati lai bo ro ka khan pulal deng lo phakar kha tu na chun keile nang mangle ke mo kan chung te Mizoram le nam chon kan that pui thung loi si ni awang chu lo ti re de sa chun tu nai kan noi shwa don alo phakara alo chiang kong lo riu me kha pathian ro te ne ka te ve thunga a that phen dan om vela thung de ne chuan chon nak na ka kan thria ke ma mi mal experience ka duwa kan tui ve ni ka pa po kha tui ve ni kan chung ko kan tui a sa chi wa pe chuan ka MNF unau te na an to ber ka pa kha I sum dong nia ramboi cholai po khan serchip le aizolin ka ra puka no na house berang te tania 1970 71 borvel UT don chovel kha chuan Bedford pakhat le jip pani kan nei man to ni kha MNF khan
min ron best lo thei lo ta ni kanu poisa an dila MNF lampang unau ten mo MNF ka e ni mo mi hovin poisa an dila kun poisa ka nei lo atia pistol atin level te kami khabe thoni Mizo khatia ai tin kanu kan poisa ka nei lo janin chu mi Chiam ro te kan ngoro ko pi min pek lo chun hei pistol hi muam timini karunu hin na ve thomi ni khala khan tin achang le sipai ho khan kala sipai khan khunge ma man ti mem ha MNF khan ma khunge rong kal kha khunge nang ma ngatinge chuti khatien tian zo ta kanin arong kal lo chutien khatien te an sei moi be dong khan tum khat phe chu India sipai captain khan kanu hi pistolin achu ni pistol bat mo mi lo khan kanu khan le top mi ni chuan kanau to hei doctor ong pu te hum chung te hre te ho khan nia kanu an chu le top la kha kan huwa kan tap lei mi ni achu le tu chu vai ni lo wa India se pai ni mara chu achu le chana kha amma poisaron dil tu kha intelligence an ne ram ma pa ne ta ni khami MNF pa kha local lo te in se fel tum na ma khan an oi sa wa an chu le ta ni chuan kan la te lam sia kum som ke okay kan u nau mi parwal kan ne kan u nau pa ber kum som vel kan 10 8 6 40 vel mo ang kan ni ta ni chu chaple le me ka mang ko me kan au ta hon hena lungai su kina kan lian nga MNF volunteer kan tang ve nga India space kan la sopra do ne ka te kat nem ve ni teng tok tok ni tin akal chawa I aboy Tlak lai ber thil pakhat tunan kan se kai lok du pakhat mo UPSC 1997 na kumtira Union Public Service Commission na interview na kasu kol na chuan na ka dil na assistant control of mines na ka dil na hin 97 ni to ambil mo kumsom Remna la mo na ni mo kumsom pakhat na vela UPSC board chairman kan Mr. Changte you tell me tini mishilta notice aboina aturung underground movement aturung mangatinge Mizoram peace accord nuwa hian Mizo ho taki island of peace most peaceful state in the chan mishalo letia sar salai daily with all my heart katia tinlung sangzang ka shilon che me katia yes tia ka shiltani Mizo te hi by and large peaceful kanya muanna inki boy du lo mo nuam ta kan nung du miti boy lawa miti boy pokan du lawa miti boy lawa nung du kanya tin nam romantic mo ingai zon shot in kom shot community nuam te dul kanya ramboy kara silai mul le silai in bom po ka reng kara kan a romantic lo kan we don't consider it romantic katini ka romantic lo kan te ma chuban kan ninga pakhat na chuan katini number 1 secondly if I'm permitted to say with my whole heart mo kate ka say ni MNF movement and how to power Mr. Laldenga founder of MNF ka chalai ho tele athui khoi tam tak majority khan independent atum tak lawani amatan a selfish end atan tini ti kha an man chho thuaya chu wangin an tui talawa chu wangin independent tak hi India laka silai ma independent hi a thailo nin an shia chu wan give up chu wan anu lama hian independent concept pe to lo civilian concept pe to lo ni ding ka swini chu ta chan ang bungho bani bungho ba chu min huwa chun ani le Mr. Changpe chutiani si chuan ngatinge Manipur ate Nagaland ate mun sang ate tu na ingai to na angkhan infield thelo me communicate thelo me principles ta sar min she them to chu Mizo te chu easy going Rapthlak kanya north east tribal rawa po engma poisak nei lo timela hausak po tumlo mason em po tumlo ni khata choi ni ei kan nei chon kan Lawm kanin koma kan ti tia ril trampon engma ni lo pon kan himbe shim Mizo ni ka kan du to ka kan himbe shim ka tini amai ro chu kan north east tribal dang ho te chu an phakara ka tini they very commercially minded people mo sumdong ania sumdong ru po chu wangin tun thenga north east a hel ho tamber kan ti te ken political agenda nei lawa I donation mangin ngene
terrorism ka underground movement terrorism ka small scale industry mo sumdo na mangani katien anui ta haklo mani so result zum thui lova 2000 min select the book rengani katinung ting kalo sei to trina 1970s 1997 amo UPSC interview na po chuan consequence chuan karuluwa umle pakha chu engpo chulo ni sela pul deng khalo phakara alo zelova engeni atum tak tak lowa mar chung kam thema wangle khalai hun khana zir ema wangin Mizoram mi puin kan nor mi Mizo khani ti lai khan chu ni china kona sei tong khan khatia anoya kha athadwera riuna chan chu peace kan duwa kan nor ta chiama chum peace zo chum Inbawlna phim chu romantic lo sexy lo chu wai Inbawlna wa nom taka inkhom te nula rim te zai khom te len del ka kan chak ni khami kha pulal deng kha phakar hiu lo sela a political career ngai to lawin ram le nam khalo vei tak tak se chuan 1986 a khan peace accord kan sign lo vei ni ngai kan ni dong kan shelo ni chu wangin hatia kan ngai to me hi chuanin engkim hi pathian vot ania positive side ama negative side ama ring tu te tan chaturin pathian na thok sak thinani di ka pomani chu wangin pabutuk da ati chu ti to ti ni se chon pudeng kha kan la no fu me the ni chu wang lo phakar phian te kha thapina ka ngaya chu I movement chung chang ka sei du ne tin thil pat ka sei la du chu kan she phave tho ka pa te po ka vai nan fu pop pop lai tha kan muwa kok tu kan ne ya informer kan ti kha kok tu lo ngala tin khati lai khan Mizo mi pa chu inti mi pa de kon ne mi pati amoi lo te mo khatiang khan apa lo ti kan ne ni amaro chu raman boya kumsum ni zat raman boy khan Mizo mi pa te khan amo Mizo mi chet poni thowa om lo kani to lo ni kan sa hinna mo kan sumle pai mu thena mo tal ania ni ngene kan nun phung pa ngai kan nun the don chuan dot kan se khre lawa mi kan he khre talo ni chu wain voinia Mizo mi puite kan chiang kong lo ria ba kan rin na po nung lo ria ba Sunday school a kan khoma be kan khoma nitin nu na kan phakar riu hi mandum le khan me pakhat central service am me ve thok ti ti puya engi mu da nei Mizo te kan moi em chen hinge niang ti so to ni ramboi wang ning ti le me ni ramboi khom lo se chuna ti tu na nga Mizo mi pa big takin le patling kan ni ve ti ho ang chi te hi chuanin zeksup idea hi zeksup miji kan nei tu kan nei lo chum chum ti Mizo amar chu ramboi na aron frin chuania chu zeksup kan ti te mi hek me te kan ta na hlok lekamo nge ni ke kan hima kan chen te po him don lawin ne hel po chan don sela poi ti lo na khami rilu chia nge ni moral degradation ngai to na chang kang lo tu korab tu kan ne chen kha ram bol da ni ti de dik thung ding kare ni tin karun mem ko sei lo mong te ko sei lo thei lo lai kan ser le du lok chu chu pol nga ba kan mai thei sang ko som sari pol nga len lo poli pol thum poli venem sari ni sar thum bel khan kan thian pa hi ron tlan thlani kanina jinga yan sheda tho te tho enga tinge enga I bo boy enga law ni ko ti kapan that ram noi min kapan that che kan ngai to che tu Mizo ram noi min ipan that mo ko ti o kok tu an nga ya an that me ni lawa thingkung an khaya an ka phluma thingkung a rong khai ti ta ke chen te ti ve wang ka tlan chho puya ko ro enang ka te khu ta chimbeng lam pang li ka ma kon nge kan ti khumi li mo bek chimbeng bek tlang li bula kon dum khai ni ka thei gil thei lo ni enga tinge kan Mizoram le nam ta na martar ngama thi pong ngama thi sem po chu ngama vak chok te khan an movement tu pui lawmo enga mukha da thatan tum thin da that chu thang tharen shelo mai thea in tha da than ti chu that ti na ni kha an tuma an shelo kha karlu na ni ki chu pe pum kha tu na MNF movement an se piang tele
tia piang hian te pulal moi thi da na sei them nge ni ka rulungal to ki luak ti chuak mela mu de ti ala ti chepha ni chu khang te ni chu wa ngam pathian mal som na kan dong lo wa pathian tok ka tia overground ni ta ni chu ania tu na chon kram buai chen chen kha ka sei ka ngai dang ka sei pop pop pa ka ngai dan the me ni ani na tak tak pop ani ang ni long ti sei the tuin full proof document kan chong lo wa ma chu ka mu ta ni nia pu sila laudinga lekha bujia poina je na sa ka che chok bek lo wa ka du lai tak la chok me zo ka chu wangin kan bun lo 20 years of Mizoram independent war kan han te kan sei moi ve vi wa kan bun lo Rapthlak Tlak ma se pul deng ka dem long bokin adin man ka thiama a background ka thiama tongkam thiam ka thiama chuan in mi a convince dan kan thiama chu ta changa he movement lo chuaka ama zui tu te chon thinlong le ti tak me win nun na cheng pon isela kan ramin zale na mu don chon tia trap ngoi ngoya an mangai ten chung te kal sana an va chu ho ro chu ka thindun ka respect ani tuna hen angeni MNF Mizo National Army ram nuekal ho te ka mu tele anron overground na Mizoram sarkar mo India sarkar po na du thala a chei lo te le tu na hen ka hre so lo chuan kan thlai te hian min lo thiam sela hei hi ex MNN hi Mizo National Army lui ni ti ka moila kan nui zat me the kan deu so me the maro chu an thin lung le an tum na ro pu je hriai la ka du ni an lo tap viau me the an lo ho viau me the le khathiam vak lawa kal chuak an tlang puya chuda chon idim la bang u abum tu ka ji em ni a hroi tu ka ji em ni chu hang kan u nau te nun na chan te kutul lei chamom te tinan khatun a lokhan jong ne ta choman pizari kum ko lo bua pizari te ang chi te bon lu respect mo salute grand salute ka penun le do ni maro chu ho tu pa berin zir meu lo chon an noi khatha e tu na po hian ka ru tak tak chuan se fo thina the Republic of Mizoram silai mang lamin ideological war in modi te sarkar po hian ka te chu Mizoram hi integral part of India ni lavin 23rd state of Indian Union ni lavin tuna act is policy noi page 1 BJP thu ka hi Manila Dixit Bharat antia India ram khovel ram changkang ber ni donani anti kar China an act tun nalama hian hei kan Chin te arakam tivel phei hi India hian amuta ni chu wangin pathian hian Modi te mang hian Mizoram Republic of Mizoram mo zone na Tlak in zum kho me min khantir color base tho kadam khengdongai don lo ko shela mana project to Summer Olympic 2032 a chuan Mizoram Republic of Mizoram contingent kan am venga kan Mizo nula ten nge vakirian and Mizo dress in contingent a flag and tar venga di kala dream ni kipon chuti ro chuan Indian lutu to pani thau tak chuin kha a theilo bur kala ti ni chuan voinia kan ram khoi tu te kan inju khoi tu te ramle nam ve ho tan ngai to tur chu ke ma ni chakna chuan kan theilo nga mar chu pathianin modi te ho chakna mang hian he Mizo na thak ho zong hi ran te Dawllo pon a khomin Greater Mizoram hi min siam sak thut lo ti asoi the bi lo ni chu wangin ka soi tu ma chu tunang levela political thing deuh levela BJP Hindu party ti ve ka sei moi tum ni chung lo kan Hindu tak don chung lo Hindu vengo theilo ko ni hotan ang class ang kan mong Brahmin Vaishya Sudras develop quick class am kan the don chung lo tin ang khom ngai lo Hindu ko hanu pan nei lo wa Sunday school ang ngai lo wa tung train common ngai lo kan ni pe don lo mas ko sei fortune chu India ram za sumriat chuang Hindu ni na hi chon Hindu deuh taka min kal pui pon ipom thiam ang kan Mizo na le tuna BJP president thar pu be chon ni mina thu sei khan kar lo khu em ma sa chung sei khan kan Mizo na kan identity Mizo identity le kan Christian na hi BJP president kan chung hian ka hum don ani ti ka hallelujah ka amen pi
mo chu wangin tu na hian modie te chakna mang le modie te na forlu tu ka an kal na la a hian infrastructure zong India min tum pui vek thei atak taka chung ka sei 14 chu Mizoram te North East ai tamma hian India hian Bhutan na chung pui Nepal te po chung pui Sri Lanka te mo Maldives a che vela ram te de chung pui ni chu bang ka ngai to na ka sei thin dan taka pe chung modie te hi an cheng de thiamila China lampang khosak an ek is look is chang ek is policy hian chang kai theng berin tel pui la phur pui veila chuan a topa chuan kapu Modi ji Indian culture pamni tak don lawa in Hindu vai kan the them pui chuwa baga thangla ma chuan Hindu thang huwa mula poi me lo ma sikini chuan Hindu ve don chung lawa bon Mizo ni na him she them mula Mizo by Indian by chance kan ya people liu hi pathian na min build up na incubation period anti ingani kanin develop na turata na Indian ve kan mia India paisa kan manga India sipai kan manga so UN wa member kan ni thenga Olympic games kan ni thenga chon kan thok ho do no ti tai la chon dekhega soste thenga amit sa ko do me the Sankara ko du mal me the ni di ka ngai da ni so thei lo min ti pui me the in lo nui me the a well dream lu to in me the ma se ke chuan thei lo tak tak om lo wa tu na rel ron lu te kong pui thak nei lu tuk te hi kapa sang ni so ma thi khalo dam le sel kum som pang mo yan a thei lo ma hi chu thei lo ta ti don sim chuan thei lo tak tak om lo ti la ka kon se du wa chu MNF boy chung changa tang kon se chodu chu khati la khampul deng khan independent khati tak lo ma sela a thin lunga ngai to na an thian za ho thin lunga khan khri zong khan ngai to na lo ni ve ti na nia chu ngai to na chu ala re lo ni ki maru tang point kon se yanga central government of India pensioners ko ni tho tang chungin khatin lo chung central sarkar India sarkar milna pe ele bar Chudi chung chuan India do si lo hian ideological matching khan nei tai la chuan kan future bright don ani ti ka khangai to ta ne tin atak taka chuan central vai ho po kwan Indian anga Hindi mo Hindustan Hindutva tur chuan min du big lo a thei lo anti mo min en dan vai trong ta pokal han trong nal ve ve ta notice min vai trong kon trong nal lose in Nepali mo min de ni gur khali mo Nepali chu wangin thil the lo tak tak om lo te hi kan so ka sei tu ka kan to phri to nga chuan tu na chuan khlai ram boi vel chaw tang khan mandeu le khan pu zon thang hi ka kom to man to man mo face to face amalin kapu heti hian kum som ne in be ya independent in be ya chuan kanan give up the rupa integral part of India khole tu ya kan luta constitution wa kan be ya tihan in rudu hian in give up kichukala give up lo ti kashil zo podane in give up the to independent fighting give up the to ani mo ko tini ani love sheta hete chu kan la relax mo rebuilding period kan mangalo matte vene kon video haka Mizoram thang bul po chun kapu kumsom ni kan fight kumsom leader tho kan relax le to kan relax really to do ne kan chaw man don khan Mizo nationalism lo chuana MNF movement in ati chua kha hi ka se chu ne MNF movement a khan factor vak ka se ve vak lo chun I ngai ni tuna po kan se chawanga akot kan thieranga Mizoram kan se fianga Lawm vak turom lo akot lom na tur phis akot lom na turom lo mo MNF hong party tuna MNF party le MNF ho shoi tu tang tang na pechonin lom ngam chi ni mi ka tin za akun mo ngoi chin lo mi kan klom lo mi dol zorin kan zorn lo mi dinge phis akot kan lom benga kan doi zat wang pon kan tiang kan swinga ania pu zoram thangana kan la relax me lam kan ti chela don lam kan recoup mo kan recamping le lam
cái refresh don mấy cái mà thì cái mồ khá bằng ngày tuổi lâu khá bằng ngày tuổi chút thăng thar politician thế này ta này chun actual politics kan ti hi contract impact vel te ngai nei so thing shal te vel hi an ringot lo hei chu everyday life mo sarkar pa ngai nan ti tur ve kan ngai mar chu Mizo Christian tena politics kan nei chu Republic of Mizoram hi one fine morning pathian chakna rengin pathian thuin kan la nei vel thei don ni ti kan ngai tu ngai nei ti kha kan se chu impossible dream ani ngot lo ni o ti kha kan se du ha tu na chuan kan se tuin tok china lo kha thiam mula ka edit ve thiam vak lo ka edit don lo wa chu wa lo thi pa ta ni o min lo kha thiam mula tu na chuan kum som ni zet kan han boi ve nak nak ka kan ti fulo na tam ta ka oma bulber chu pu de nga ni ka ti lo thei lo wa father of the nation father of Mizo nation te kan la te ani Tlak ka te mo ti to lo wangu ti lo ngomangu anoi le tu father of nation tu zona ran chok ni ngi Mizo nation mara chu MNF movement na ti chat chu India rama khovel kheda MEZ zo atilara Mizo nationalism ne tira tun thleng hian MNF movement khan foisen technical puise chuan tuna zo na Tlak peng sang inti sang hi omlo tur ania sang ni le paruk ne pasri o go hoti kan lai khan zo face go ti zo face kan bo se zo na Tlak zong tel kan phala kan som fika zo na Tlak even na chon apui berang tiam nu som nivel budget kan siam ni sang ni le pasri kan beni ke general secretary kan ya pupi ke sing sana kha president ne se chu da chuan kan maru nau te le manipur nau te haflong nau te nan se ber chu kan rulu gi lan na ve an ti ngi rulu na chu ko ti MNF movement khan greater Mizoram a se ve ya marte ku ki chang te hun sang Bangladesh Burma chang te pon kha movement a khan sipaya nunna thapina rangkal ve ya anti chowa topa akal no 1986 a piece ago an se khan min thing le se chu bain purhet nu thathiam ro nang chu mi malin kan bua cha pon ni lo ma chu kha movement khan min bu mani kan thin wan te na nen ti vede mi ni chu bain Mizo hemi tender tu le rut na tu hi zir chen tak tak phei chuan MNF movement kan zui tal tu a to pa kan che phakar lu tu kan MNF phei tu pu lal deng ta ho mo ami ab lok ho akha anchin oi tal tu ber khane chu chun hiao impon second sei ka ngai dan ni be me ngai dan chung pon ni ani the ngai dan chi ngai dan ni me po min ti the ya dik min ti pui nom kharinga diklo min ti pui nom kharing chu wangin ngai dan ni nang lo kha poi tu ra ngai le vila ngai dan ai nang lo sung te hi chang kan kha kha ngai dan ai nan thup chuan kan ngai dan chang kang vak lo ti na te po ni ve the to ti kan se du ni chu le tu chuan atira karan sen khan pun video karan siam chan mi Mizoram peace accord kan ti memorandum of settlement anti bok mo New Delhi 30th June 1986 hemi hi ka siama he kan chat chok zung ngo apoi mo lai chu Mizoram ka sei thung ngo memorandum of settlement Mizoram accord New Delhi 30th June 1986 ni preamble hian tapen observation kan ei ngala Government of India have all along been making earnest effort to bring about an end to the disturbed condition in Mizoram and to restore peace and harmony. Heta hian in kan hrian hal tur chu
hemi kan peace accord memorandum settlement hian Remna le mona thlen du tu asoi hi ngene chan ka thiam che lawa Mizoram mi puite ina an du wangin mo ti tur om taka ka ngai to lai khan Mizoram mi puite kha India mi puite ma mi ngai te pone mana India sarkar chuan all along been making earnest effort at India sarkar malak na wanga he memorandum of settlement hi omangin asoi ta pot mi po hi zir chiang tok lo la vel hang kan telve man lo ba kan sabe bok lo ba lo tia tha tha a ve ka ngai la chuan hemi hi pulal denga MNF ai in anglawa I aran saina Indira Gandhi le pulal denga te in biak na awangin ti nang ni ta chuan condition pani omati condition pakhachu cessation of violence by MNF in ngeni silai na tharum thonan ban sananga chuan and to hold talks within the framework of the constitution India dan puin hoya an bedonani yan bechau charchara tene chuan antum pakhat hemi na settlement memorandum of settlement jampi sakotina atum bulpui berchu restoration of normalcy ni Mizoram an phungpa ngai athen thena turin tin jekani chuan tan jek chowa tahin mishet pui tu che hei aduma ka ti ho hi claim kan da len ho bolt le ka da wi ka share chawang o vai ni lavin the implementation of the foregoing will be under the supervision of the central government ina monitor nuaya an silai randa dan turte an camping na turte khang ho kha central sarkarin atui puyang ngani ti puyang tin ang ni tani chuan MNF party will take immediate steps to amend its articles of association so as to make them conform to the provision of the law. So ito ang independent ka atela mo kalaute ki pan lautel lawa. Ngani kanti ka self determination ti te ka an dan bu changin MNF ho khanin an payang tine. Chuan MNF chuan notice an chenam vela hel hon pijom tolo turani ti te om tani. Chuan legal, administrative and other steps to hen omle a Mizoram mi puite le khang ho ina an du ang takin statehood Mizoram Union Territory chu statehood pe kanenga state pe kanenga ti inject tani chuan chumi tan chuan necessary legislative and administrative measures khang momo ang thil kha sarkar dan la dun manga momo ang chi kha an siam chobanga central sarkarin an notify zel bong thene chuan he phi sakota hian azia pani pe mo de om kon se sa du chu the amendment aforesaid shall provide among other things for the following athene number 1 chuan the territory of Mizoram shall consist of territory specified in section 6 of the Northeast Areas Recognition Act 1971 Pakhalai kha sangni somni pakhat asam nena kam boikara po kunse be chemchi phagini pan kunse nesat be kha tahan ka soidan thin zongjong chu tu na hian intina kacha ramte mo manlaya kan pile pute sai pe narama motivel kha achan som tolo hemi phi sako da hian an sei chu kan hre tu chu MNF te kan vadem nan ni lamin party dang pandem chining ka shelawa ta hianin Mizoram state lo piang tur chuan ai area chu a boundary tur chu Northeast Areas Organization Act NERA 1971 section 6 aso engkhan UT area ron chamang tini chuan UT area chungai kan tila chuan Mizo district area ni le a chuan Mizo district area chungai kan tila chuan 1933 notification angin akal don ani chu ban tuna hian hansoi thin maila buina pon new sakan muwa Assam le Meghalaya chuan ani sefel chiang kwang to don ani enting anti kan ti chuan he de ngai document hui de GS survey of India map ti vel sequel lovin give and take in Assam rama khasi ho tamna huna chuan Meghalaya rinlut menga Meghalaya nupui tam zogin Assam an du chuan Assam an meyang chu vain an ramri kan rin chu chiang don ani tiang do le khan give and take ang do lekin kini Assam le Mizoram pot kan ting ai en tirnan phaisen
Paisen khu samandi dei domini boundary chen na chuan maro chu kan ena Mizoram kan enkol ringa Mizoram administrative go ngani scholarship district no yomani ta chu wangin Paisen khu chu Assam omzom don lawa Mizoram omzom sela Mizoram khan vai ho khode big telo ombe palani pon dule peila tiang khan kanin give and taking kan share mangai don tane chu wangin time por vak tur koni tolo heta MNF piece of code khan inject dei to Section 6 of Northeast Areas Organization Act 1971 ang lo chuan kan ti thailo ti danglan tur chuan parliament a ti lengai le don ka chu thailo lu kan chu wangin ramkha tuna hian 21,087 square miles 87 square kilometer kan neya chu khalai bor vela kan hanjir chuan give and take po hen ti lam Mizoram hi square kilometer sang kha changa vela lianin vanor vak ngai levin ramri kan ngani kan del ram kan dimo kan del ram kha kan lalu thei turang ngai ni chu wangin khalai khan khoi hinga kan claim dona khoi hinga kan pek ve don ti lai taka kha kan chian chuan ta hen har selo devin he hitine tane chu wain tuna para 1 more legal administrative and other steps ayen he kan na chiang lo kan lo boy pai ti fel thei do chuan chu ti lo wa chuan Australia chu notwithstanding anything contained in the constitution ti boy lavin tene no act of parliament in respect of religion or social practice of Mizo customary law and procedure administration of civil and criminal justice involving decision according to Mizo customary law ownership and transfer of land shall apply to the state of Mizoram unless legislative Assembly of Mizoram by resolution so decided. Hemi omje chu Parliament khan heng kan ngani customary law ti te ngani Mizo dana customary law manga ngani inne tumveng chi te civil and criminal justice poka I Mizo dan omna nga chi chu Mizo dan manga tia chuan tain kan sei du lok chu to la chu kan hre dangin ngani lokina pakat kan sei lok hemi customary law chungchanga hian sangkha ko sum red paruka jede to ni ma sela kini hoi kan muang ve Mizoram kon ram phoi tu te he sei phongin an pocketa alu don lo wal hlok nom don lo chon kan theng hil thei khop me hei hi ni som pasari kha som pani sang ni som pali khan Mizoram in dan siam tuna spirit ang khan mo customary law kha codified tur ntia an codified ta chuan chu the Mizo Marriage Divorce and Inheritance of Property Act 2014 the Mizo Marriage Divorce and Inheritance of Property Act hemi hi hemi kan siam ta ni hei hi kan siam na san hi heta memorandum of understanding Mizo piece ko da kan lo jektel vea just kan siam ta chu ti ni lawa chuan kan hriat tur chu criminal le civil apo India dan kan hangrak IPC BNS nita CRPC BNSS nita te po kan mangveka kan ko zongzongin ko member tanga sang barin mangvek ti kha kan hriat pui moni din ta hen thil pakhat controversial de me bra chu hami point we khan provided that nothing in this clause shall apply to any central act in force in Mizoram immediately before the appointed date. Hemi memorandum of settlement piece of code and signed ma June ni sum thum sangas ko sum red paru ma central act Mizoram ma anlo mantin khachu man zom torani te de me if to not forest act kan tem chi te kan bu na mo tribal rights ngani forest dwellers te po kan se ma se ta hen me gan lo in chiang lo ni kranga ting khosoi le soi no pudeng ta kan dem le zoenga anan cho chak to le tu bok si kha anen lu pe lo ni mai the en lu khan cho khat lai se chuanin noi to nan nang film khut pe to lo tu poni ma na kan I kan dem big lo banga an mani hun lai an mani ngai to phak dan le mai ni ngai to dan ko nga chuan okay fine an ti ve thau ti na ni chuan ta hian chu central act kami June ni som thum sangas ko sumret paruk ma a central dan hore re kha Mizoram an man to chuan
man chun som tortina chuan article 170 clause 1 a khian inject chu state a reng MLA somruk minimum anum turni tinia masa Mizoram azun kan population ten ala zirlo wangin dalalak kan population ten ala zirlo wangin ni tahi chuan article zasam seri clause 1 a kha man veni lawanga chu ai chuan Mizoram a chuan MLA somli nei phodriang ti omne tuna hianin delimitation nei chole dona Mizoram population potam vetel tela Nagaland chukan tluk deba tluk chawa population Nagaland pon sit somru MLA somru kan neya nei re chak mem chak mem khathiam chelaba mitam tak chuan sit atam lu tuk chuan mi fer lo do house do din ol samang chung le khan nga din ol samang ti engpo ni sela hi anina taka chuan kan MLA hi somruk nei tur kon nia hemi awang hian somli kan lo nei ni chung and interesting that way pakatum le chung the central will transfer resources to the new government keeping in view the change in status from a union territory to the state union territory kha central sarkar in kola chuta plan and estimate asim ho ang chite kha state alone khan paisa lo nei lo palpon chung paisa ta chu central sarkar in ape khamang atene the central assistance for plan will be fixed taking note of any residuary gap in resources so as to sustain the approved plan outlay and the pattern of assistance will be as in case of special category state. Special category state aminda to think a special category state kan te chon Jharkhand ti wel ta pon ne Jammu and Kashmir ti te special category case ni special category state ni te state ni na chang kang pui pui te pon andu ve ta awang chen chu ngai dam no ma pangin international scheme 50-50 mo 75 central 25 state the state le nan du line special category chuan 10% state the velteni wang khan vai hopon pakar takin state pa ngai tak len tak ta po hian special category state dil ve mekne tin hala yen tilang la chu border trade in local produce or grown agriculture communities will be allowed to tin border trade hi palchun jong to atetan border trade hi allow tan lawa 40 km atangin 16 km atlan yam chomani anlak khar lawani masa border trade tun manga indu choi hoi madu athala lu achwang chin lavin gate momal tan siamanga sonda nang takin dona chuchuta point theng angin an ti chobe meka chuan themi hi tuna manipur boita wangtale thildang dang wangin hemi india le burma in ram rena chau manipur Mizoram Manipur Nagaland mo chowa kanin rine hi hung turani tapon tile to mo chuan chu chunia poi mole chu continue to be the rights and privileges of the minorities in Mizoram as envisaged in the constitution shall be continued to be preserved and protected and the social economic advancement shall be ensured helai tak ka sei du chu Mizo te hi amo Christian India rama minorities and to religious base and tani religious base minority to Hindu lo zong hi minority ni tani Christian minority Muslim Buddhist Sikh tapo minority ve kanita heta rights and privileges of minorities in Mizoram ati chu Mizo ni lo ho atlem le zol ho te tina anem o ti kangai to ai chu ka cheng che lawa India rampum pi ngai to chon minorities ka Hindu lo khani vek meya chubangin tuna hian hemi pisakot nu hian minorities ati te hi chakma ho ni mel mo ti kan sei ve do chakma ho te tan pon ngai to na siam ngai ni ti kan sui du a chuan andu chuan state government hian step will be taken by the government of Mizoram at the earliest to review and codify the existing customs chinakan sei ka marriages and divorce property inheritance act 2014 ka kan siama hemi besian chuan andu chuan central sarkar man lo turan ti poka anot mang ve theng ti thung tani chuan interesting dong china poka sei kai jok to kha question of unification of Mizo inhabited areas Manipur Assam Tripura Mizoram Ramri Borvela Mizo te kha Mizoram laglu tang khan lo sei ve na sani chu thiam takin central sarkar hian hei chu tuna aboi kha ka Article 3 of the Constitution of India hian state boundary siam that thowa chumi hisab chuan beijam ni selang ti veni
an te ulo ang rang san chu na po Manipur po kan fia Churachandpur district mo hami tribal area khan chuaten du vea UTN du vea mo ti khan maro chu Manipur sarkari phallo ni sa hei chu kan ti tolowa se fo thin angin Mizoram chunga Mizoram sarkar chunga hi an du vak tak tak lo kan zong na thak kan unaw te Manipur at mi te le ste dang mem du vak tak tak lo adu ho chu Tripura lampang khoren du phian in langa ti point ti Mizowa helaya Assam nei nge thangram kan ti ho te mo chu phiana andu chon thei veka article 3 no ekan chu hemi pi sakota hen lo jek mumal lo masala movement an siam thei thangram movement te pom ve tho ti khang kan hria ta ngai ni chuan nge ti state language kan ti te Mizo tong mania social media pakada ka muwa MNF khan Mizo tong state language kan mang thei poi pi sakot lang ani ti angin lang jiak masala min bol na salo tu kan kan so je langa min bol dan hetiang ho ang chi nge kan ti kha ma ni tong kha state language an mang thei ti chu state zong zong am phal Orissa chon Oriya tong manga English Hindi ni pe chu 3 language an kala ke ni chu 2 language kan kal zo ka Mizo le English kan manga Hindi mang vero phal vero poti sela kan no thelo mai thema se Hindi lo khan Mizo tong le sab tong kan jek don tho ko ta te po hin kan tia kan se fo thina Mizo tong ti the ni reng lai hen Mizo tong ain ko da pe chon English kan mang zo a chiang zo ba ka a zo zo chon lai hen it is open to the state to move the establishment of separate state in the state in accordance with the prescribed procedure retan hei te hi inge ni kan tiang university hi min pe an tin ti ni mo hei university te min pe talan tia hi vena pok Google ni sa University nei dan hi chu dan om bashim shima phi sakot nei lo ramboi ve lo phi sakot san ve lo ta nga em ne kan en lok nga mo tu na hian hey hi ta hian north east state sanga north east state sanga central university ho ne no central university north east indian assam hian central university patni ne ya assam university 1989 Tezpur chu 1994 Arunachal khen Makdeu main Rajiv Gandhi University 1984 an ve de to ne Arunachal khen mo boy ve maplo kan rural state po pek ni kha kan theng tu chu Goa ne chuan Manipur hian University Central Patnin ne Manipur University ti le Central Agriculture University kimi selasi kan ti po hemi University noi mi hinia Megalay ne khu ne ya 1973 Mizoram chuan Mizoram University sanghi pakada kan ne ya Nagaland chu 1994 an nei dei to wa Sikkim an nei ya Tripura nei bok chu wangin Rambuai awanga mo phi sakod awanga University nei kan ni lawa University nei hi encourage simshima constitution le tan thang thang UGC norms to follow in le minority satan be Christian ngani Christian school demo antina hetuna sinarin tinga dikha Christian college deme angti te poi aphalu tukuni chu vain helai kha chuanin enge heta rambuai wanga pisakot renna kan sign up wanga lo chuak ani lo ti kha pan seve du memi bokani chu chuan helai hian university chunita university chu state zong zon nei mo central university aron tum sak ba shim India ma state le federal state le union in zom dan federal structure hi interesting lo to kan kana problem kan senga chuan pathumna chu in the light of the prime minister's statement at joint conference of chief justice chief minister and law minister held at New Delhi on 31st August 1985 Mizoram will be entitled to have a court of its own if it wishes to develop people hi katia like khati han kan lo kan khami negotiating khami drafting a se ho kha kan lo la bright lo ni me an sol wang pon lo an shelo da ni me shed lo kha poina om lo ba mara chu kan sei du chu university ka sei tong bo khan high court te po hi pi sa ko do wang om angin kan sei ni ma ani lo je se le lo ka article 214 of the Constitution of India hianin and thing there shall be a high court for each state high court state zong zong high court anei turni lo ti dei to
kha phi sako da khanin phi sako de ni infel em thun oi em hi in science ya hi kan teng chu tiam du khan kan se kan tak tak mo kan ti min bol na ka kan lo lom ve em kan se thi ve em ma tuna phejun high court pokon na nei bumol lo wa guwahati high court me bench khatin kan lo me gele te chun nei sang dei to high court kamo kan du chuan kan nei thei ve mara chu kan case zirte in le judges turte kan la nei thatok lo wang te poni ma na kan norlu tuk lo ko chokaren ni na langa building ro chu bon tuk ni o shiro aizol bench guwahati high court aizol bench ku bon tak ni munom landmark ro pi tak chunga tang pe chun moi lu tuk landmark ro pi tak ni ta ni chuan kha khani tatin ex gracia anti hemi rambuai wanga tuarte sipaina raman luate angchi kha tranpuina ex gracia kha pek turania chumi arrangement chu ti khatinia te se ko chotani maro chu karuru na le fo thina chu michina kan se tong khan kan rambuai kan independent fighters ve pasal tharam mute mo kan pasal tharam mute kha asal khar ho jong khan an mani MNF po hin an chei boss lo an chei changkang lo riau me chu wangin MNF sipai Mizo National Army independence war to te kha zain kan ni sa deulak zong hen ka thina langa chuan shom ka tiang chu ni lo se ka duan chuan khami phi sa ko de chang khan atop na ka se du chu article 371G lo chuak ta ni kami phi sa ko Remna thuthung kan sign a khan an je ka servek to atlang puizor zorin khatiang online che khan 371G special provision with respect to the state of Mizoram ti siama hey hi 53rd Amendment Act 1986 December thama an parliament an amendment siamania chu kan share poi mo a chuta chu kan sei to ang khan union territory kan ni lai area min ning lo tira chuan peace and harmony umsela tia sei chobwa chuan kha chini tamara chu 371G nge 371G kina an la background khan karan da vek to dona no sianga chairman karan da dona 371G special provision with respect to the state of Mizoram atia that's notwithstanding in this constitution and India constitution dan kalawin atene no act of parliament in respect of religious or social practices of the Mizo customary law and procedure administration of civil and criminal justice involving decisions according to Mizo customary law kan custom ho kha tribal kan ya wang khan khulai Madhya Pradesh vai ho Hindu ho ne na dan kha luang chi kan ni lo ni ti a theda wang khan ma theda wang khan he yin chiam ta he hi chu abon ka ti lo tribal 6 schedule mo 6 schedule area tan chon har sat na mom lo a special na pon lo Jharkhand ate state danga tribal ho te po an mani customary law protection ka constitution hen vek nei chu kan he po hi in sei theina chi ni lo amara chu hemi hi 371G a under bracket a mo sub a 1 2 3 to na customary law le na social practice religious practice devel ho ka I to na po se for uniform civil code and so ya uniform civil code this exact masala hemi hen kan dang the ni no hemi hi min siam thasak te ni lo chuan uniform civil code ka apply mo don lo uniform civil code to personal law nia in nei roin sem chuti khati devel khania 371G hen khatenga kha chon ke man nei dan siam tu rangai kania chuan dan hi kan lo siam to sang ni song pania khan siam to chuan khami karon overrule thelo chuan pakhat dang le min bol le moi ne mem ko se le lok nga ownership and transfer of land shall apply to the state of Mizoram matitani hey hi kalo to chia lo vangor lok in ownership and transfer of land and its resources shim hi India constitution and state lease of money shim this me shek pe kato hey abi ka Mizoram tana siam ni lova omje chu Assam emo Gujarat emo kwan I
an rama khuan oil mo engma lai chotrum sela anei tu le a permit pe chok tu chu an state sarkar an shimshim an state sarkar an shimshima chu wangin heltan ron jek veli min bol le bok lamam na to hret hiam tan chon an ngei ve tho khlai central sarkar min bol vel dang kamo seng khang kam na te a kan la she phalowa 86 chuan B.Tech mining third year vel kal ni chowa second year ma ni chowa chu wangin helaya special provision taken ave MNF mo MNF tran tu to hobina special view kan sei special tak omlo jeni chu wangin len kan ti hi apoi mo lai ber zo ka chu heta hen omin omlowin jegin jek lo ma sela India ma state zong hian land and its resources land and its attachment aka ramle aken hobaka centralin anon tongpong chu thelo rim land acquisition of bokon che chu ranti ma sela state sarkari na phallabo mo eng project porin don sela phallo buru chuan state in phallo thei chu wain land is a state list ania chu wan state thunei nan rim hetia izia vela involve vela kan ngai lo chu wangin bozong sei do taila chu wang kan sei do chu tak a chuan piece of code 1986 June somthuma kun loma kanom velava ngani mesa kakala mesa kan hostel mesa ka zo chitraharum thena da relation bebe ning chitraharum chinka vaila tivel khan anthina vai how hostel to kup thina chungai tola 1985 86 chokani ta chon an chok sim suba ka chon news ka ngai thave me news ka ngai thave thina English news ka chumi zan chon Mizoram piece of code chung chang karon says finally signed ink dinne den ka signed la ink Mizo piece of code yang chi khan asap tung to ka sign ni ink at din kriya kolom em ka dinga nei kin kumru bel lom Rapthlak also vai ho chen da kan chila an thiam lo kan vai chen pakhat Christian betho Patrick om UP me ka shil fiam good Mr. Changte we have to celebrate it today mo chu tiang vel chu ni hat khlai vel ka chang thing din ka kalan ni ha chu kan sei du lai ta ka chu tu ma kan dem na pon ni lo an ngai to na ka chu mang ve reng amaro chu Mizo mizia kan ngai tu kan pai va tu ra chu thil kan tim kan ti mi le to ni mi te second ti ni mi te second ti hen min del ritmek min jim tot mek ne chu hangin Mizo ten ma kan son don chuan kan positive tur ni ya thil a that na zong kan eng ngai tuanga a chet na zong kan delete nga kan te long a zong kan kan progressive ma kan son tur ni ma son nun kan ni tu ni ring tu chu a positive tur ni ya ma son tur ni chun passionate katia kan thil du kan du tak tu thil khet kan tung pon amilem chawa mo hey social media po Facebook ate kan jia ka post chir pe si lavin last comment tu hisabin comment mi kan trata ma son lo thab tu ma son tu chuan taimak vede tangai tui vede tangai passionate vede le kangai tu ta chun what why how of a problem ka panzun chung ai tani chu bangin kangai to mi tu ne do thu samlo dom na ba mi zo upanen tia ka do thu ato ba ka sei du ka do thu ka sam ve du lai ta ka chu tiang kan ni chho to a ani ni kan ni to a positive zone kan an thiama pulal denga noi ru lu tu po kha positive zone mu ve tho kan tia men of movement chang khang lu tu lo kan set po kha cha e Mizo nationalism an ti chok velom kan tia ani hun lai kha zo kan set to Mizo nationalism ka vai khot vai I hot view chuan I Mizo view ti na ne I Mizo nes I Mizo ni na level ka vai hot level a pen ta ne a thing to ne ani to lo to chuan mani lo ka on nimin mo pulal do mana remna nia la mola se che khan Mizo ne hi vai hot ani to lo ba Mizo na chu Mizo ten kan ram le nam tan pathian ro puinan Mizoram le nam tan maso na turata na theipato kan chan na kan malak na kham Mizo na ni ta ni chu wangin neo Mizo nationalism kan ti
ru kami martarate ru boy pe ka chu okay fine poina lo khang kham sol na ni to lo ru lo de wa ti tak tak si lovin Inbawlna kan mang tur ni lo ru ro ringot boy pe ka Mizo nationalism ani to lo ni vai ho de ni to lo vai kha thena siama vai phakar na te an thiem na te ma son kan sir mai to so chu Mizo nationalism chu ni ta ni chu bangin tuna zana kai to na hate ka sei kai to na lo lu chu du sama samlo dum lo men khithiam mula ke chu ngani party ko om to lo ba freelancer khania Mizo Christian Tribal trademark pe mo Mizo Christian Tribal MKT fe da changte MKT ni top Mizo Christian Tribal ka ru chu kan ram le na mason turatan hian party ne nu hi om kol la bela national party le regional party om se la khone in check and balances turing chuan congress a ko ma kum thum deu tho thasam thum kum thile changde congress hi thalutuk secular ania thalutuk ne amaro chu national party a chuan national a delhi tlanga an che thalle tharlo hisabin kanloin kini state te ho pe chu kanloin khathena sane ko fiam thua congress party Mizoram Pradesh Congress Party Mizoram Pradesh Congress Committee in Hanaber chu Rahul Tanu fa ni tane Rahul Tanu fa ka an che thachuan kan Lawm pe a che thakop me se thakop me kan lo tu be omji omlo tuna Indiaram flow da na chuan khovela ramchang ka mania Indian statement za India Prime Minister chu world leader ani to make lai hian ani na taka chuan BJP hote propaganda thiem em chu ale BJP telan mani support rutu Hindu NGO mo Hindu ve ho RSS tele midang dang anti thiem je chu vairama chuan Indian inia Hindu inia BJP lo chuan India sarkari phatsan te mi chu bangin BJP hi aru ka support tu underground support ani that em awang hian anla sarkar chodorin ka ringani chu bangin congress ho po hi an pute vai Hindu ve thamania chu bang Mizo Christian takin Mizoram le nam mai na wangin an party ti khan lovin BJP ne am du se ka tu ni mo regional party ve ni ta in combine zo selam Mizoram again BJP anga lu sela BJP la raidon me la wang chu BJP chakna Viksit Bharat anti 2047 a for tu rehi a for na tu athitle India ram so na athitle hianin min mantal ve se ka du ni ani lo chamin khokhu ma kan hoi hai ti ka law ni chu national party chu inzum dun sela ka du ko me a foi to boi lo sela congress a mi thatak takan oma kan han BJP ran foi me dona tak taka chuan inzum kha chen Hindu ve nia mo Hindu party ve nia chen chuan la thu tak da wan tia mani an soya RSS a point Hindu lo tam hi alo nia RSS ka political party ni lawa Hindu way me ni wang zo ni chung Hindu way me chen BJP in chana bangin BJP hi ala chak chok deu rang don ni na mai chu vain Mizoram Pradesh Congress Committee hian INC hi phatsan sela Indian National Congress hi zom tolo sela regional party and Chiam ani lo pon BJP nen thako se ti khngai da ne atak taka secularism kan se ve nimin pon ko se ta iso club congress and secular kan tia sakwa zelena ngai poi mo kan tia BJP secular lo kan tia atak taka Mizoram ma hian kan assembly a hian congress la lai mo MNA ko mo ZPM po kan session tan donin bible kan chervel hi speaker in Bible tiara a secular tak na chuan acting bell me mo takrama umang ko te chuan chuti role chuan regional party appoint ka tene MNF hi independent sol tura party din ania kumsom hi an sola sol hotring lawan dependent chu soilo pulal do man thiam de wen sai kap turin sairam chokin sakhi ponon han chuan lomang wo develop pu hole mi bol thiam de menia chuan MNF khachu an flop an zor tlang ne me MNF chuan lo kan zor vek Mizo komo zor vek ka
chút tiền nhiều rồi chuan MNF khăn anh ông răng tụi nó chăn ông nộp cái chuan Mizo National Front anh ti te poi anh tin nghe election commission hi ne MNF kan ti national Mizo national ti hi ala recognize do ko ti ne recognize party anh tin nghe do there is no Mizo nationalism now mo nationality kan ne chu Indian nationality chu ya passport emo application kan sign in nationality an ti Mizo kan ti ngai Indian mini chu vai MNF po hi in ngai to lungpom sila Mizoram tizong khan ti boi to a kan lo ling lo fine kani ngai dam tang amaro chu MNF nga vai huat zong amo angani ti Mizo vak ngo thingda ti Mizo vak ang chi kha ti to lo sila chu wangin regional party dang ZPM ne hin combine se ka dune regional party ZPM ne hen combine sela ZPM po hin enta ga zuan ZNP mo ZNP Zoram Nationalist Party ne hen kan regional party pani te hi Mizoram tu na ka sei Republic of Mizoram dream pe ve thon ne chu wangin kan ram le nam achang kan thainan regional party pakhat ZPM le MNF combine a thaila wangin ti me thea thaile tu maro chu thailo na tur san chu roi tu nei du in chu na te a hmim herin chu na cha thailo mei thei ma se ka khamin angai to lova aram le na mason na ngai to chun thailo om lo ni na pui mo lo mo chu wa thei tur ne chuan national party kha BJP top selami de pani hen chalai sel te chu be kol vel man out train kol vel sa chuan patni na le dang ka sei le do top nan tak ka sei do chu Mizoram le nam hi alo din chona tur chuan hemi kan NGO nam best NGO lai mara chakma mar student association tin chi pe kom lo se chuan du thu samne maro chu MZP han style chang khang da wan ne ya Mizo zirlai pola anani affiliate vek bini ku ki paita student union ting chi te mar ponita Mizo ani chunglo ma se MZP en konan hoi MZP umbrella khanan leng vek tani chuting che chuan lai young association mo mara chuti ka association mo le mar thlai pol chuti develop hian central way me hianin MZP style hian running affiliate vek sela mo chuta chuan kan ram le nam adam do na ni ngating na flat helo kan te chuan nam bil ti changkan kan tum na ni a tribal to min European Union Britain ate Sweden ate France ate Germany ate anti European Union an to line ini chu 13-14 lakh population a clear sin zone kan tilat chu wangin party a chuan ram le nam rong bol tur tan chuan ram sarkar rong bol tur tan chuan national le regional party top sela ram le nam a society cultural zone kan chakma tur le kan zong tur chuan central way me in affiliate sela MZP panan ti theya an central way me C way me yang Mizo hi M him Mizo ten thone MZP a po Mizo zilai po M kam Mizo thone mar an Mizo ko pui dang khen thalo ne to central way me zau zau kin MZP style hian lai young association ti zong ta kang zong ka accommodate ngamro secretary chuan kan ram aro pui don chuan 14 lakh population vel or phania gohati khopui be pokon ne lova nam in lungrol tak kantrong sang no amma sela common language lu sei tong ni thin chu Mizo alo ni tani Mizo tong chuan ka sei 14 na tun lai kan sei workshop social media po Mizo kan tia hian lu sei tina anilo lu sei chu Mizo ania mar po Mizo ania Mizo wa chon lu sei kania Mizo wa chon nang marinia nang paitenia nang chumi kami ini me nang marai ni me nang lai pai ni me tak tak ajung ka sei 14 na Mizo sei na lu sei le Mizo ang khata min entu de kan unaw teng zo na tlak unaw dang ho te hi an thiam omlo chuang lawa amar chungai to se ka du zo ka chu lu sei ho phakara wanga hi Mizo hiron siama Mizo tong hi lu sei tong predominantly lu sei tong ka Mizo tong ti hi lu sei ho mlak na ni lo hi missionary ho te na Mizoram ma chanchin tharhim nan te
zirna konga mason dan te khan ngai to khan lu sei kha tong la ran ya namang chon tamber lo na samai mo tamber lo na samai maro chu namu pazok marate laite marke pon upa lu sei chon ka mudanin phang zong in zum khom nan le mason chak jok na tin lu sei kha lu sei tong tu len tong kan dikha abo ti ti a to chung kan fa te hen mizo tong a ka ti lu sei mo du len tong chelo mizo cho enge pon chelo tiang che khan kan nambil kha du le kan da thonga mar ho chuan mar tong tong sel pai no me lo man zinga mar chu min zum khom tu kha miz do zo ania chuan common language kan ti lingua franca Naglen na tham som pret omtena tingena shilo 1960s chovela India pon du ve sin la khan Assamese le Hindi broken do in anchopola nagami santhia kan nagabin mis ve tu kha lu sei tong kha missionary hotel milong man tir to awangin pomila chuan miz do zo khan om tlangila ko se fo thina ku ki ho te po tak taka aizol mi hausa tungai ni men sei kha pu pusang bana te me chu teng khateng kan mi hausa ma sa ho hi lu sei no mong mar ku ki ni for mi ni chu wangin atak taka chon lu sei ho wa hian ku ki te mar te lai te mo mara te po inti senior zok tu le inti nei tu zok tu ne nang lu sei ve kha nang lu sei fa ve kha lo ti ve inti mizo ve luk lakati min ti kun zok tu ne chu wangin kan ram le nam ro pinan chuan ko han te pai ka sei kai lok du a ko han a poi hian Presbyterian Baptist equal bel no ai hi chuan Mizoram ma hin Catholic le Protestant ni popular Baptist le Presbyterian ang lu tu ka tun ma pan chim le mar ngan than po pa tu na hin nga tinga ganin chop pola ngan ganin pustak kan ti chuan ko se fo thin man de lok pon pastor pakhat bura ko se nui ver mo ta tun mai Baptist ho Solomon uma masa mizo zia chuan om ve thei deu laka malo so na lo ho sak ve deu to chuan ai zo la pe mu du ta ni tun ma somo pakhat Baptist azir lai ni lai molar thei lai tho lai kha chuan fine mase kha pap kha Baptist pa kha ai zo la ron phe a somo pakhat le tholom thoka tam tar yu mi ni mase Baptist a tho to lewin press a tho ta ka wang khan Baptist ko khan ho tu ngai to na thing tang tan chuan I dom ru ka futat mi ni chu vain Baptist so kham marla maram kala sinodin Presbyterian man pata kini pa sala pheve gon ti ta ni chu vain hemi kanin ngani kan kyang kanin elne hi athar au thiang rim nam lo ka awan nam rim nam lo ka Indian rupees mo company te marketing anin elang che kanin el tak ni na chu vain pathian ro puinan kan ram le nam dam nan ko han po hi press Protestant mo Mizo global church kan ti dong nge kha chu thunang ni sela tu na ka seng bo khan in thai khom na kha nga ya kan nei ton ne ki na shida ko na po khang kha ke mani veng an lo vet ti ve ke wa pastor post missionary post alo tam pa ve ne pan ka thiam to chavereng employment chikata ani ve me amar chu apathian thulu tu lo ne awan ram rim nam lo ni ti kha se do ni chu ai ngai to chengila chapon na tlanga tangin chukila ki mata ni lo khoram le tan mo ko han rong bol in pathian rong bol tumila party rong bol le win ram le nam rong bol tum ta tak tak le chon ram le nam adam thoya ko sei na sata chen kha thinung te lo tin na me theya thinung tin ka tum lo ba atira ka sen kan with malice towards none and all ni in lo na palani pan unintentionally nga min ngai dam ko dil hala min ngai dam do lo ni pan ngai dam lo ni me ka chu in thuni ta sena tu na ka sei zong zong hi ke ma ta ni lo ba in party ma gum to lo ko ti ka Mizo Christian tribal ni to moro chu kan ram future ngai to hian namral ji nga kan tel palang ti ka ni ek is policy rom kal dana fung lu tukin central sakar rom kal ti tuma I saira nga tren sota long thaila ma phele donor vel po flau nei kan khatne nga tinga hlamna kan ka kan te chuan kan tram rual lo kan rin pathian kan del bul lo kan Christian na kha chakman kan mang lo kan Christian na kan om je nei lo min ti question lo min ti tai ma lo min ti dik lo dik na min ngai na tir chuang lo ne chu wangin hetianga ho de wa kan me me a
lau tur zonga kan hoi zek chuan engma kan ni don lova na chen nakin loka National Geography hovin an chanela extinct tribe nam chang kang tak in chainal tak in chai thiam tak zaipo thiam tak naman ama ro chon chang rual lova mason nein mason nan ut vesia an ramle naman chiang lova an sakhuan chiang lova chuan namra ta ni tin min la chuanga he ta kan tu le fa te ngani kan tiang 12.5% Mizo 25% Mizo ho khon ni mo kan pile pu su an tiang ti ka hlaw ni chuan zanin hian thalim ngani ka se ka video sim jong jong ma chung ka tui na ber video ni karinga min lo hethiam mula min en chua sak thei chon ka lo mu tanga en chua sak thei la punin thunia ti thei kan nei veka kan ram le nam ta nian tin Mizo te hian kan ti fulo em khatoma in mai san lo ve rungote in deu so verungote kan sha ta fem thu te ka in thon sa rin bona in bolin ram changkang am changkang ring changkang ni te lo kan chak lo ne te kan nei vek thei mai su kan chak lo ne te ka in hre thiam puya kan chak malai in on tlang ram le nam ro pi siam ang ke ma ni hi Christian kan ne wang hian tu na kan dan hi chuan rum Christian ve tu ten Christian an chak lo pang te lo ni chu wangin go of the gospel kan ti missionary ti ra chu dul a kan state noi taka ai chuan chuak lo vila kan state hi ti changka nginaram chang chataka mi puin noi som police som panga chun bon takan ni an fel si time si an ru thasi mai na nga si tia eng pathian nge mon big le tia come of the gospel anti kan rama turi sanga rom kol dekha Christian ho chak na mo an ho no Christian chak na le kan rin pathian tu na kan pathe ni ti kha se lo zani ko khat biam le boni sela ko tok ringa ri to zawain mong chaule du sang tak lana ti thelo kon nei lo ba afa pamal nei chun pathian afa pamal nei chu Isu Krista po kon tan kan en kim tan pe phal chuan khovel ma som zong min pe phal don rap tak lo ado thleng chi kan mo chu nang le ken kan chen the o chu ban tu na ka se zong kha Remna le muanna peace accord besin kan se ram le nam pathian ro puinan kan ram le nam tan nang le ke lo chu ti tur nam chung no nam dang mirang ngai ben athul lo tak taka chon BJP hote vai Hindu hoten mirang ngai to hi za thlak lo to ka sei fortin Mizoram kan political roi tu te sarkar enkol tu ta hian Delhi tlang tanga Hindu kulmu ka kan chua Modi te amisa te ho kon min mangai jok ne lang alang ni ka hriat chang phai chung lu na thin ni central scheme hi anna sa theng berin kan lo chalai kan lo ti top vela chu ai chuan central scheme kong kem som leina veibel che zarum da sela mira sanction sela veibel che sa chung kong kem som pan hi mo som panga te lo lai veli la ta khan he ta khung ho khwan to pa chu en pathian chu bobun bele jun pathian ka du be ne high level area mo Delhi tlang high corridors kon corridors of the power anti parliament ate bhavan transmission sasti bhavan mo tel bhavan ti vela te pokon min Mizo ka Mizir Chiam chak sela ka du ate pathian ring kan di thea pathian in ithin longa thok se ka du thok thei ve ka chu pathian chun tu lu ti la pathian tri na nei la chuan thei lo ko nei pi lo dik sei dan chu in sabain mong chaule ka soi ne ma so ka soi ka tui ema min lo hre thiam mula mi malen tu ma phot ka nei lawa pul deng po ka sei to lo noi ru view bu ka lo ne noi ru kha thaphian bo ka le lama chun chu wai mu sin na wang sei ka ni chuang lo dikha hret pi ula apar tiang zong phun ka sei kha ke ma ni ngai to lovin kan ram le nam ngai tuin in phan hnia mila li po aluang na hniam chun ting tu ma kan ti kha chu wangin ko khran rongbol an pathian rongbol e mila party mo mimal rongbol line ramle nam rongbol e mila party kan boilo wanga ko khana kan boilo wanga chu lain zawai mong chaule tikha an senan line chu Mizo ni nom sing khop me kan how bora kan en deu so vel thin tak na chunga to pa chuan Mizo nge kan lo ni la thin ta ni chu wangin Mizoram le nam pui sela kina nam ro pui tak kan ni theni ti kha sekarila bu ching tu ten
lo an va line lo in tipalin ke ti thi ma sela na an tilawa an give up lo na chan chu kum to pa an bu vui tur kha an mulok thin ba ni kan tran ruala kan tho ho na kha shom ti le ti fulo ngin lang thin mai la a to pa chuan Mizoram le nam ropi tak pathian hriat nam pathian hriat nam chu kanga khovelin chung an don ti kha kan sei do ni ko lom na tu ko mong thau lai sa bain